Sachisin perlok yang subhai pi hakan nikah channel junga belai karteng sia mersing te perlok menta hakan nikah by election MP pi dang karshan na em ya ka parti VBP ban mi bujulipat haka jaka jong i lead Dr. Ricky Eji Singkon hato pidang don kata kajing karshan ka barat pa ngat harai ba pidang don katakan jingkershan ke barat ba hakane ka parti VBP Kibreu baro atrai kidang ini ya kajing support pat kajing kershan haka parti VBP di kumba Kibreu kilai mo ba i Dr. Ricky ide hisha Ibreu ibas ngeuret pat haka juga poru ilong Ibreu ibas mat posting apa rokinya di kumta Sachisin pan bangin sei ya kita kiriu krau perkat Kibreu basyempung ngikwa na ka parti VBP Sachisin dan mi bujilipat haka jaka jong i lead Dr. Ricky Eji Singkon ban mi bujili nagal yang kajonga te ngamda artatin bahaka nika by election MP sideng samoy baklem aratin ba kipaj ba nakani ka jela ka jongi kin sajit piang naka parti VVP ban yo kinong ilang ban lek mi kmat hangte ha parlemen ngamju don kata ka sim ka ba singau artatin kita terang dik dik ba kin kershan hi lada kalong kumno tang hakani ka parti nimar don kata ka jingkermen bahasa tang hakani ka parti bangin yo ya kita ki jingkela kata kadai ka jingyo i jingai jonggi pai ba mata don sibun Kibreu bat kiba kantho leni kiba isi leni kiba kantho ya i presiden iba arden Henry ladam don iba arden ngat harai balik se hadu menta mangabat mapi ngin saya long kiban dang bi sidang bi man kasan sna bato ngilia ai biang kajing kershan Sachisin how news nem benta arajar ar penreu na benta ka by election how news nem arajar ar penreu steng samoy na benta banjit kum UMP ubat hamai haka jaka jong i lead Dr. Ricky Eji Singkon ban mi bujilipan haka jaka ka jong i di pisngeu kumno bahato pidang don kata ka sim ban karsyan ratba biang Sachisin ban penjau keput biang Sachisin dakane ka juai ka parti kata ka syong hanga api kena kaliang ka jonga tangkat nigi ketin ngin sai kendo pat next video kublai sibut